Na shodu bešedovali predstavitelje najvišjih državnih organov Srbiji i nezavisnih celoh Srbiji, kotri še zanimajú so spravami nacionalnih menšinoh, predstavitelje ambasado Horvatske, Rumuniji, Bolharske i Mađarske, jak i predstavitelje nacionalnih sovitoh. Šefica prehvarjatskog tima Srbiji z Evropsku uniju Tanja Miščević ocenjala, že prava nacionalnih menšinoh veli roki buli zanjecbani i dodala, že pozitivni rezultati u tej oblasti nje možu biti postignuti prek noci. Mi nješka bešedovali o kremnim akcijnim planu i o rješenju nasamprez normativnih rješenja, kotri teraz u pririhtovanju i akcu zakon o pravoh menšinoh, kotri u peršim narisu poslati Evropskej komisiji na rozpatranje. Tot zakon rezultat toho, co sme hvareli, že budze naša obovjazka u akcijnim planu za zaštitu nacionalnih menšinoh i kompromisu roboti i dijalogu, rozpravi civilnog društva, vladovih institucijoh i nacionalnih sovitoh. Jedna z temoh bula i jake nješka položenja nacionalnih menšinoh u našej žemi i jaki ih zadatok u najhodzacim periodze, keče Srbija budze intenzivno usohlašovat z evropskima deklaracijami i preporučenjami. Menšini bardzo važni faktor u tih integracijoh, zato že su sostojne čas političnej sistemi, a istočašnje oni maju i mehanizmi zaštiti z državoh, matičnih državoh svojih i tu vše može prist do situaciji, ke državi matičnog narodu možu hamovac proces EU integracijoh Srbiji, oni nie možu zasanovic, a je spomalšic zmožu, co nie u interesu ani Srbiji, odnosno građanov Srbiji, ani menšinoh. To perši okrugli stol zo stroh planovanih, kotri organizuje Centar za regionalizam, zo spotrimovku Hans Seidel fondaciji.